Joune begin met die hemelvaart van Jesus. Okay. Ja, So- dat is net die opspat mos. Okay, lees gou jou Kom eerste sien. ding, as ek wil net seker maak gou. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin het om te doen en te leer, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewendig vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Daar is tot en met vers 3. Okay, nee, Wat sê jy? nee, myne is dieselfde. So in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So, as mens nou na Jesus opgestaan na die derde dag, was hy 40 dae op die aarde, het hy op die aarde nog gewandel en het hy met die het hy vir die saam die apostels mos nou het hy die presence of life en hy vir hulle bewyse gegee van dat hy lewendig is, mos nou nadat hy uit die dood het opgestaan het en het vir hulle geteach tot op die dag toe hy opgevaar het. Verstaan jy? Yes. And then verse 4 is, and while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, and ek like die ESV because they did the red letters. Right? Die red letters is mos nou Jesus se woorde. Yes. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, net 'n paar dae later sal julle nie baie dae van nou af sal julle gebaptized word met die Heilige Gees. En die rede hoekom X belangrik is, right? Because en dis interessante in, despite die feit dat ek Bybel gelees het en af en toe gelees het, het ek nooit van Handelinge gelees nie. Why not? Exactly, man. I don't know, man. I just read what I thought was interesting to me. En ek voel I see die way hoe met God deal, jy sien sy. Yes. Wanneer jy gaan na God toe om like te verstaan, right? Jy deal nie met wat sy interessant vind. Jy deal met alles. Daai moet ons aanleer, ja. Om nie net interessante goed en dit wat nou, okay, soms fokus ons net op wat nou saak maak. Ons vat die bietjie dan hardloop ons dan weer van, okay, dit gaan nou help met dit, maar dan los ons die gees van die goed uit. En ek dink dis ook waar my pa ook saam met ons gepraat het, toe hy gesê het, ons kan nie een vers vat en daarmee hardloop nie. Want dis wat sommige mense, en dis hoe sommige religions bestaan, dis hoe sommige kerke ook evens bestaan. Want jy sien by hulle kerke gaan dit oor miskien een tipe vers, een tipe behavior van, kan men sê van Christene, maar dan hulle fokus net op daai een spesifieke ding. Die anders, of die ander gedeeltes, maak die saakie. Fix, exactly. En as like as like en bra dit voel vir my om 'n hele boek soos Handelinge like te skep. Jy mis so 'n klomp konteks, bra. Jy mis so baie konteks. Like ek het altyd net die storie gehoor van Paulus. Ek het jy sien dinge, ek het al stukkies van Handelinge gelees. Ek nog alles van Handelinge like die volle continuous storie gelees wat Handelinge portray nie. Right, so wat die apostels gedoen het, wat die disippels gedoen het. Ek het net al so baie kere gehoor wat gebeur in Handelinge, dat ek gevoel het ek weet wat aangaan. En het geef jou 'n full sense of the security. So ek is excited om verder te gaan. Ja. Gaat sy of wil sy iets sê of gaat sy verder gaan vanaf vers 6 af? Ek gaan sommer verder in Engels lees. Ek dink daar het ons makliker kan converse.
Away. Ja, because die is kwai Engels. Vers 6 is nou 'n nuwe titel en dit sê Jesus is taken up to heaven. Fix. When the apostles... Wacht, ik wil het eten. Bij mij is het... Nee, kijk hier. Ze praat van gevaarlijk Engels. Bij mij is het The Ascension. Okay. Ja, hij is ora-farming. Exactly, bra. Okay. Jesus is taken up to heaven. When the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said to them, the times and the occasions are set by my Father's own authority, and it is not for you to know when they will be. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses of me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After saying this, he was taken up to heaven as they watched him, and a cloud hid him from their sight. They still had their eyes fixed on the sky as he went away. When two men dressed in white suddenly stood beside them and said, Galileans, why are you standing here? Why are you standing there looking up at the sky? This Jesus who was taken from you into heaven will come back in the same way that you saw him go to heaven. Yes, bra. Ek wonder wat die twee manne is daai wat gekleed was. Seker engele. Ja, dat sal seker engele wees. Weet jy wat ek interessant vind nou? Onthou, dis die tweede keer wat die disippels vir Jesus vra, Lord, so wanneer is die tyd? Like, wanneer gaan die tyd aanbreek? Yes. Is die nou die tyd dat jy die kingdom sal restore aan Israel? Is die tyd wanneer jy teruggee vir hulle? Like, when is the hour? Sien jy? En dan in dan sien jy? Verstaan jy? Nou die eerste keer die Jesus... Wat dink ek? Mense wat dink ek nou? Hulle vra, is dit nou die tyd dat u die kingdom gaan teruggee? Onthou, dit gaan oor reconciliation. Reconciliation, ja. Vra, is dit die tyd dat ons nog weer gaan saamkom? Okay. Hy sê nog nie. En hy sê nog nie, nou. En onthou, ek het history gaan doen oor die troue van die Joodse troue. En omdat dit elke keer sê. Dis wat ek wil sê. Ek gaan verder. En hy sê elke keer, maar hy weet nie die tyd nie. Omdat by Joodse troue, die vader van die man, van die bruid, van die bruidegom, sal sê wanneer die tyd is vir hom om sy bruid te gaan haal. Hy weet nie die tyd nie, die vrou weet nie die tyd nie, so alles depend op die vader. Kyk, nee, hier is die dinges. Die way hoe ek het verstaan het, right? As ook het word gecompare aan die Joodse troue. Maar die woord, wat hy sê is, it is not for you to know. Die vorige keer toe het geantwoord toe sê hy mos, no one knows. I do not, no one knows, but no one knows the time, but the Father. Time of the hour. Yeah. No one knows the time of the hour, but the Father who is in heaven. Right. Hier so antwoord hulle wie? Hy sê, is hy vir julle om te weet hier, right? En so, dat, okay, die wacht, ek gaat jou nou dinges, na? Okay, as ek het kan opkry hier so, vast gauw. To know, ek moet nog een keyboard kry, my broer. To know, Greek. As die woord wat gebruik word, en dit ek by een ander ou gebruik, nou? Nee man, not to know, to make known. Die woord wat in die Griek gebruik word is oide. Ek wil dinges. To make known. Sien jy? As die ek kan het nou nie dinges sê. Is fine. Ek kry het nou nie in die ding as jy, maar dit word gecompare aan die Joodse trou. Jy so, right. So, die vader is die een wat die trou, wat die klei, okay, is tyd vir jou om jou bruid te gaan haal, right? Maar as jy dat die son, die knowledge lekkie, hy is bewus van het, maar is declarative. So, hy is die een wat het die klei nie, hy is die een wat vir julle sê, okay, is nou die tyd om te gaan nie. Hy is die vader is die een wat die klei, wat sê, okay, nou gaan jy jou bruid gaan nou gaan hulle die bruid gaan. Dit is wat nou gaan gebeur. Verstaan jy?
Ik wil net aangeven. Fun fact, ik rij geleerd bij God Logic. Hij was interessant in. Het is God Logic nog. Avery. Met die moslims erbij. Klinkt bij je bekend. Yes, je zal zien, man. Je zal hem overal zien. Hij is dope. But ja, zie je. Maar it is not for you to know times or seasons that the Father is fixed for his own authority. So die Vader heeft gemaakt voor zijn eigen autoriteit. En zijn autoriteit. Ja. Hij is die ene waar we gaan Yes. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So you will be my witnesses, not in just Jerusalem or Judea, but the end of the earth, brah. Yes. Matthias. No, yes. Voor ons, het is die lig. Ons die lig van die wêreld en die sout van die aarde. Yes. Ons lig. Onthou, omdat ons sondig is, kan ons 'n lig nie van onsself kom nie. So ons moet getuienis wees, soos Johannes 1 sê. Johannes was 'n getuienis van die lig. Hy was nie die lig nie, maar hy moes getuig van dit. En ongelukkig was Jesus, nie ongelukkig, gelukkig is Jesus die lig. Nou, hy sê hierso, hy praat van die witnesses. Ons moet sy witnesses wees. So ons moet die lig kom wees. Ons moet die sout van die aarde kom wees. Ons moet basies vir hom kom represent. Vir hom kon represent. Omdat hy nie is die anders. As ons nie gewees het, sou die aarde basies vergaan het in donkerte. Want die wat nou die lig het, van hulle af, die wat nou die lig het, represent basies vir Jesus op aarde. As die lig nie daar gewees het, dan sou die hele aarde in totaal niet gewees het. Brother, my bro, I is so wonderful. Ons die witnesses. Weet je wat? It's the Holy Spirit. That's the light. Is wonderlik. Easy dinges. Ik wil eerst moet like. Waarom kan ze die commentary lezen die? Let me see if it's there. Because wat ik wil op focus is die power, is like the power wat hulle sal receive when the Holy Spirit is come upon you. So hulle sal power receive. Ek wil neerkom op hoe hulle power gereceive het, right? En ons gaan ons nou nog uitkom. Maar like, yes. wat het gaan beteken in hulle konteks. Verstaan jy? Van ons mense geneig om. Ja. Ek hoor jou. En ek wil verstaan. Maybe is it not like a spiritual power, maybe? Yeah, nee. Het is definitief spiritual power van die Heilige Gees af. Yes. Maar in wat 'n vorm? Because ek het nou al mense ontmoet wat voel as jy nie in tale kan bid, as jy nie gered nie. Sien jy? So. Yes. Jy is gered as jy nie in tale kan bid, van jy is gedoop in die Heilige Gees. So as jy nie in tale kan bid, dan is jy nie gered nie. En ek kan nie hy mindset verstaan nie, sien jy? Ik wil. Ja, zie, oké. Ik zie het niet. Oké, nee, maar is er die commentary over. Wat is die commentary over vers 8? Het is nou eerst, het is een beetje random. Want als je precies vers verbonden niet, van het gaan. Dus vertel nu eerst je voorgoed, of vertel van Lucas, vertel je datums en goed. Zo dat gaat niet in chronologische volgorde. Niet, dat is de enige maar. Ik kijk gewoon. Persecution new. Following Jesus, stories of young children under 8 now. Oké. Nah. So, oké, wat Google overview voor mij. Nee, ik wil die Google overview gebruiken. Jij is bad, bro. Also bad. Exactly. So, hierzo, wacht op. Hier is nice dinges. That's it. Oké, kijk hier. So, die cross references. Ik krijg cross references van het af nu. But say, that like, but you will receive power. That is like a cross reference. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. In Lucas 24 vers 49. Weet je wat? Ik wil notes maken. Oppas. Ik schrijf het nou. In the second part of Revelation, describing scenes of which he himself had been an eyewitness. Zien ze?
So bietjie te maak nie. Nee, maar kyk hierso. So die cross reference wat ek kry en ek kry dit op biblehub.com, right? So as in vergelyking met we gaan skryf X page but you will receive power. Ek wil net hy because ek wil focus op die power wat hulle wil. En die cross references is op daai receive power cross reference. So in Luke 24 vers 49 said it, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but remain in the city until you have been clothed with power from on high. So dis like hier sou Jesus nog terwyl nog geleef het, of miskien het hy nie geleef, miskien is hy al klaar oorlede. Wat is die konteks? Luke, wat is dit? Luke 24. Kan jy gou miskien 'n paar verse en besef? Ja, dit is definitief nadat hy gekruisig is. 24 voor hy opvaar. Jesus taken up to heaven. No. Maar dat hy sê vir hulle daar ook, sien jy? So X is ook mos deur Luke geskryf, so dat yes. Al die punt wat Luke opgeëindig het, sien jy? So die handelinge van die apostels handel op net na Jesus opgevaar. Hy sê dieselfde. Ja. And I myself will send upon you what my Father has promised, but you must wait in the city until the power from above comes upon you. Yes. Okay. Yes. En dan daar's nog 'n cross reference van Zechariah 4:6. Dis ook nog op but you will receive power. Dis ook 'n cross reference van Zechariah af. Zechariah 4:6. But says, so he said to me, this is the word of the Lord Zerubbabel. I don't know, man. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Says the Lord of hosts. So die Heilige Gees. Ek wil net dat ek nog not by might. Dat ek nog verder gaan. Not by power, by your spirit, Lord. Laat ek nog verder gaan. Laat ek nog verder gaan, laat ek dit doen. Dat ek hierdie kant ook, ek maak gebruik van al twee screens. Okay. So, en wag. By power, by your spirit, Lord. Send your spirit, Lord. Dis wonderlik, ja. Ezekiel 6, ja. So is die context for Zechariah 4:6 is the golden lamppost and the two olive trees. So this like ook a prophecy, right? So then the angel who talked with me returned and woke me up like someone awake. This must know Zechariah as a prophecy. There's a context behind, but you will receive power. He asked me, what do you see? I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and 7 lamps on it with 7 channels to the lamps. Also there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left. Weet jy wat remind hy vir my aan? Hy remind vir my aan Revelation, waar Johannes ook gepraat het. It's like die hele ding is met 777 wat mens ook perfection is. Verstaan jy? So yes. I see solid gold lampstand with a bowl at the top and 7 lamps on it with 7 channels to the lamps, and also there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left. I asked the angel who talked with me, what are these, my Lord? He answered, do you not know what these are? No, my Lord, I replied. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel, you will become level ground. Then he will bring out a capstone to shouts of God bless it, God bless it. Then the word of the Lord came to me. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of his temple. His hands will also complete it. Then you will know that the Lord Almighty has sent me to you. Who dares despise the day of small things, since the 7 eyes of the Lord that reigns throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone in the hand of Zerubbabel. Then I asked, is this like a prophecy or the Messiah? Because it clings so. Clings so. What are these 2 olive trees on the right and left hands? And again I asked him, what are these 2 olive branches beside the 2 gold pipes
that pour out golden oil? He replied, Do not know. Do you not know what these are? No, my lord, I said. So he said, These are the two who are anointed to serve the Lord of all the earth. Bro, you're so wild, bro. Again, and there was, yo, we'll open verse 5, my bro. Only verse 5 is Zechariah 5. I looked again, and there before me was a flying scroll. Ek sien the vision of the flying scroll. Okay. Ons gaan terug na die dinges. So, die main punt is mos nou op die but you will receive power. In Ephesians 3:16 is ook 'n cross reference op it. I ask that out of the riches of his glory he may strengthen you, but with power through his spirit in your inner being. So die spirit geef jou power. So die spirit is waarvanaf jou strength en jou energy en jou power vandaan kom. Verstaan jy? Yes. Maar nie net dit nie, like die power wat hulle gaan ontvang is mos nog van die spirit af, right? Dan when the Holy Spirit comes upon you, in Luke 1:35, the angel by the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Hy is mos nou toe die engel saam met Maria gepraat het om te sê, okay, nee, die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal gevul word, en jy sal 'n seun baar mos nou, en dan yes. And afterward I will pour out my spirit. Ooh, die is ook nice. In Joel 2:28, and afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. This is Joel, bro. Yeah. Yes. Ons was baie daai. Yes, but daai was baie. This is in the Old Testament, brother. It was al daar geprophesy, man. Okay. Paul must, your old men will dream dreams and young men will see visions. En like dit is reg, die word baie uitgebring, my bro. Maar mense verstaan nie die epicness van dit nie. Okay. Even on my men servants and maid servants I will pour out my spirit in those days. Wag op, ek gaan gou teruggaan, hè. Dit was by vers 8. Net weer vers 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the end of the earth. Vers 9. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. I blow my mind, fam. Like, what do you mean? What do you mean he will come the same way as he went, bro? Sent from heaven. Like, he will descend. The whole world is gonna see that man descend, bro. Yes, my God, they will see my God descend, bro. En dan net om te dink die realization van almal wat om te dink nou ons het nou die geleentheid om sy teenwoordigheid en om basis vir hom te kan experience en om te weet van dit wat gaan kom. Nee, sonder 'n vrees in ons hart mos nou. Maar dink ook aan al die mense wat elke keer miskien 'n glimpse gehad het van Jesus, iets gehoor het van hom, maar dat die ernstig genoeg opgevat het nie. En wanneer daai dag finally kom waar almal gaan sien, jy maar die wat ons gehoor het, dit wat ons gesien het, was actually die waarheid. Hier sit voor ons. En om te dink die hopelessness wat hulle daai tyd gaan hê. Van op daai oomblik, en ek is nie 100% seker, maar ek dink hulle sê mense gaan, ek is nie seker of mense weer 'n kans gaan kry om vir hulle self te red nadat die verraping gebeur het. Maar om te dink die hopelessness wat sy gaan voel om te sien, jomma, dat was actually waar. Wat ek my hele lewe al gehoor het, wat ek maar net gekies het om te ignore. Exactly. Hier kom die true meaning of life nou. Yes. Yo, bro, ek weet wat ek dink mense sal geen dinge sê nie. Because all die tough guys know us much like, oh nee, maar ek sal sê, hey man, there was not enough evidence. You didn't give me anything, man.
How am I Yes. supposed to Yes. believe in you when you made me this smart and all these things? And I'm gonna tell him off like, oh, you are immoral and what and stuff like this. Bruh, Yes. bruh, when you face the creator of the entire universe, bro, of everything that is conceivable, it's mal. Bruh, die arrogance van mens, my bro. Het astound Need my. to be studied. Like, wat gaat ze doen? Kijk, bruh. Jesus kom af van die wolken, bro. Jesus kom af van die wolken. Is klaar. Er is niks wat jy kan doen nie. Is Yes. dan zo, bro. Is all eyes on the arms, man. Is dan zo. Is klaar vir julle. Ze vangen eens met Barney, bro. Is dan zo. Ja, man. Maar die punt, bro. Die punt blijft staan. People are not gonna... They don't peep game, bro. They don't understand. Hulle verstaan nie. En op die oomblik is hier ook nogals is baie mense wat die woord verkondig op hulle eie manier. So hier oral is woord. Oral is woord. Faith come by hearing and hearing by the word of God. Die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Maar as jy nie wil hoor nie, dan wat baie die woord is daar. Verstaan? Maar mense se eie arrogance gaan hulle in die helle beland. Dis maar al. Hey, bra. En hier is my ding, bra. Like, jy sien. Ek wil rede waar beter raak met wanneer het kom by conversations oor die faith, right, met mense. Cause ek wil vir iemand kan verduidelik, right? Like ek wil so goed raak. Ek wil hê mense moet die erns verstaan van wat ek van die saak. Wanneer ek van die saak praat. Want is nie net 'n kwessie van oh nee, ek glo nie in God, he is fine. Ek is I'm not religious, I'm spiritual. You know the new age stuff, man. I believe in God, but I don't really know what it is. Sien hy idee. Ek dink mense met hy wat s'ie woord. Mense met hy state of mind. Ja, met hy jou ja, met mense met hy state of mind, no? Ek wil vir hulle laat probeer oorreed. Like sy dink is 'n joke, bra, maar dis lewe en dood, dis existing en non-existing. Sy weet nie wat non-existing would fully, bro. Al wat sy weet is conscious feeling, bra. Like who imagines die feit dat like who imagines the unconsciousness, bra. En nie die feit dat jy in 'n coma is, dat jou ding is laat maar materie van jou agterbly nie, maar ek praat van like your mind is okay, nah, it's fine. Ons gaat verder, bra. Vers 12. Matthias chosen to replace Judas. Oh, Matthias is gekies om by Judas. Judas' successor. Check Alice. Okay. Then the apostles went back to Jerusalem from the Mount of Olives, which is about a kilometer away from the city. They entered the city and went up to the room where they were staying. Peter, John, James en Andrew. As reg so. Weet jy wat? Ek gaan vir iets interessant lees. So my dinge sê in vers 12. Sy sê joune sê maar jou vertaling sê 'n kilometer. Maar die ESV is mos like 'n direk probeer translation vanaf die Griek en die Aramaic. So die wat ek het sê, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. Wat? A Sabbatdagse journey away. So van 'n Vrydag aan tot 'n Saterdag aan, brother. Se journey. So ver is hy ding. Sy kan nie. Nou, that's what. Okay, nee, maar 'n Sabbath day's journey away. Yes. So like a Sabbath, miskien is dit like net miskien is dit die aand en jy weet hoe die Jode gewees het, hulle het die aand apart getel
en die dae apart getel, sien jy? So dit kan miskien net like 'n dag se journey wees. Maar nog steeds 'n kilometer was funny vir my. As ja. Okay. Dit is baie groot. Mm. Okay. They entered the city. Yeah, they entered the city and went up to the room where they were staying. Peter, John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthias, James' son of Alphaeus, Simon the Patriot, and Judas the son of James. They gathered frequently to pray as a group, together with the woman and with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. A few days later, there was a meeting of the believers, about 120 in all, and Peter stood up to speak. My fellow believers, he said, the scripture had to come true in which the Holy Spirit, speaking through David, made the prediction about Judas, who was the guide for those who arrested Jesus. Judas was a member of our group, for he had been chosen to have a part in our work. Is daar nou tussen hakies daar? With the money that Judas got from his evil act, he bought a field where he fell to his death. He burst open and all his bowels split out. All the people living in Jerusalem heard about it. Why are you laughing, bro? That's a horrible way of to go, my bro. I know. That man killed himself, bro. He knew the he knew the weight of what he done. The weight of what yes. Joh. Okay, but okay, is die vraag, right? Is die vraag wat die mense gewoonlik vra is hy het die gewig verstaan, maar as dit nie vir wat hy gedoen het is nie, sou Jesus dan gedang is dit? Nee. Gesterf het vir ons sondes? Sien, my ding is, ek voel Jesus sou nog steeds gesterf het. Why? Judas het maar net sy silver gesoek, man. Sy 40 pieces nou. Of was het 20 pieces? Ek weet nie hoeveel nie. Maar hy is, ja. Hy is a wild one, man. Hy is wild. Ish. All the people living in Jerusalem heard about it, and so in their own language they called that field Akeldama, which means field of blood. For it is written in the book of Psalms, may his house become empty, may no one live in it. It is also written, may someone else take his place of service. Ooh, okay. Then someone Go on. Then someone must join us as a witness to the resurrection of the Lord Jesus. He must be one of the men who were in our group during the whole time that the Lord Jesus traveled about with us, beginning from the time John preached his message of baptism until the day Jesus was taken up into heaven. So they proposed two men, Joseph, who was called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, Lord, you know the thoughts of everyone. So show us which one of these two you have chosen to serve as an apostle in the place of Judas, who left to go to the place where he belongs. Then they drew lots. Okay. Nee. Ja, je gaat lezen maar van vers 26. Then they drew lots to choose between the two men, and the one chosen was Matthias, who was added to the group of 11 apostles. Yes, okay. Kijk, weet je wat? Er gaan nou iets eerder zo. Yes. Matthias. Gaan we of met Matthias? Ik heb nu zo'n Matthias nog gezet. X 12 tot 112 tot 26. Was hij 26? X 112 tot 26, hè? Yes. Ja, X 112 tot vers 26. Weet je wat? Gaan we iets noemen zo. En ik denk Oké, ik wil eerst iets opletten, right? Ik ga het ook lezen, nou. Ik ga vanaf vers... weet je wat, ik ga die opschrijven, maar... ik ga naar Aso maken. Oké, zo, hier zo. Vanaf vers
21, right? Nee, nie 21 nie, 29 nie, vanaf vers 17 vir konteks. Okay. It's 17 tot vers 26. Verse 17, okay. For he was numbered among us and was allotted his share in this ministry. Hulle praat mos nou van Judas. Die konteks is mos nou, brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit. Wag, ek kan vanaf vers 16 vat. Vanaf vers 16 tot 26, is 10 verse. Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us and was allotted his share in this ministry. Now this man acquired a field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle of his middle, and all his bowels gushed out. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem that the field was called in his own language Akeldama, that is, field of blood. For it is written in the book of Psalms, may his camp become desolate, and let there be no one who dwell in it, and let another take his office. So one of and then verse 21. So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us. Ek wil hê jy moet notice hierso, right? Ek gaan vir jou 'n vraag vra. Because dis wat ek nou opgelet het. So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us. One of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward two, Joseph called Barsabas, and Barsabas was called Justus, and Matthias. And they prayed and said, you Lord, who know the hearts of all, so which one of these two have you chosen to take the place in this ministry and apostleship, from which Judas turned aside to go his own place, and they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Righto. Kyk, yes. Ek verstaan. Ons is Pinkster. We are Pentecostal, right? So, ons idee is, jy kry die profeet, jy kry die pastor, jy kry wat die dominee, jy kry die ouderlinge, die evangelis, en jy kry die apostel en die teacher. Die teacher, ja, alles. Nou, hierso lei het uit, en dis hoekom ek 'n probleem het sommige tyd met mense wat en ek besef het nou. Ek het er al voorheen gehoor, maar nou lees ek nou en ek verstaan nou wat die ou per vir my genoem het. Wanneer dit kom by apostleship, as daar's requirements om as 'n apostel te verklaar, voordat jy vir jouself as 'n apostel, jy kan nie vir jouself as 'n apostel verklaar nie. As 'n requirement om as 'n apostel te verklaar te word, right? So die eerste requirement is, so one of them who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us. One of these men must become with us a witness to his resurrection. Right. So, het moet iemand is wat 'n witness was tot die resurrection van Jesus. Dis hoe die disciples gedesig. Er was nie net enige iemand wat geglo het en wat miskien dieselfde level of faith gehad het as hulle nie. Er was iemand wat daar gewees het. Verstaan jy? Die enigste exception vir apostleship is Paulus. Maar is omdat hy die resurrected Jesus gesien het in die 40 dae toe hy nog op die aarde gewees het. Verstaan jy? Jesus al verskyn het. Daai die requirement wat dit kos om 'n apostel te wees. Verstaan jy wat ek bedoel? En mense moenie eintlik is nie nog apostels vandag. Daar is nie. Wag, kyk, weet jy wat? Ek gaan hier so dinges. Ek sê dit so. My weer.
So dis like okay, as 'n verskil tussen die twee views. En also vol in die charismatic field, en ons wat aan die wat Pinkster is, glo ons in die fivefold ministry. Jy het al gehoor van hom, die fivefold ministry. As arguing that Christ gave apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, right? So alle focus op die woord apostolos means one who is sent. Many groups use the title today in a functional sense similar to modern missionaries, regional church planters. So hulle gebruik het nog in die sens van iemand wat gesend word. Maar dis waarvoor die titel net daar was nie. Dit was nie net iemand wat gestuur was nie. Jy kry missionaries, maar hy soek mense wat gestuur is of mense wat uitgaan om die woord te gaan preach. Jy kry evangelists wat die woord gaan verkondig en hy is wat van almal verwag word is dat jy disciples gaan maak in die wêreld. So hoekom kry seker is die spesifieke titel van apostel in vergelyking met hoe die 12 het gehad het. Tegnies die 13 met Paulus by. Hoekom kry ons hy titel by? Of asof het uniek is aan spesifieke mense, right? As hulle net bedoel met nee, is net iemand wat gestuur is. Verstaan jy? Yes. Almal is basies gestuur. Yes, exactly. En hy sê dinges. Nou die dinges is as 2 punte. So as die charismatics is wat ons is Pinkster. So ons glo die gifts exist nog. Like ek glo die gifts exist nog vandag. Daar kry jy die cessationists. So die cessationists is die mense wat glo die gifts het presies die gifts is vir vandag hier. Die Bybel is al wat jy nodig het. Daar gaan nie nog meer extra revelation of enigiets soos daai personal revelation, die gifts of healing is nie daar nie. Hulle vat nie weg die feit dat God nog miracles kan doen nie, because miracles kan gebeur, maar hulle vat weg die feit dat mense het nie meer die gift om te heal of so nie, verstaan jy? Daai type gifts is nie daar nie, dis wat hulle sê. Ek sê nie saam met hy nie, maar hulle is mos nou weer in die kamp van soos ek kom jy nou verduidelik het, van die titel apostel was gerig aan die 12. Van die vroeë Christene het hy nog die mense wie hulle geteach het hy apostels geword nie. Verstaan jy? Yes. En hy is die ding is my, hy is my hy is 'n groot punt. Weet jy wat? Ek weet nou is in Matteus 8 in Handelinge 1 van vers 16 tot 26 is waar het uitlê hoe apostel gekies was. Die enigste exception was Paulus. Letterlik wat apostel geword het. Maar hy het vir Jesus gesien. Jesus het aan hom verskyn in 'n lig om te sê Paulus, ek sou kom. Wat is die woord in Engels? Vervolg jy my of is dit vervolg? Like dan as jy my sien jy en Paulus het verander en was verklaar as ek kan nie wag tot die saak kom my bro. Ek kan nie wag tot die saak. Why you going after my people? Wil jy vers 2 doen? Ek gaan Handelinge 2 of wil jy eers as stop vir die aan? Ek dink ons kan as stop.